Tubahaye ikaze mwabakurikiranye Trade News aho tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye bari kuvugwa hirya no hino mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ambasaderi Nduhungirehe yerekanye ikinyoma cya RDC ku musirikare wiyitiriye u Rwanda. Amakuru yacu rero dukesha igihe turayahera kuri iyi nkuru ivugwa muri Congo n'ibyo Ambasaderi Nduhungirehe w'u Rwanda yatangaje. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga mu Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko umugabo uherutse kwiyitirira ingabo z'u Rwanda RDF akavuga ko yafatiwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ari kurwana ku ruhande rwa M23 atari umusirikare w'u Rwanda. Uyu mugabo agaragara avuga ko yaje kurwana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yoherejwe n'u Rwanda ngo arwane ku ruhande rwa M23 ariko akaza gufatirwa mu majyepfo ya Rubero ubwo yari yagize igikomere bagenzi be bakamusiga. Ambasaderi Nduhungirehe yavuze ko uyu mugabo uvuga ko yitwa Hakizimana Iradukunda Jean de Dieu akiyitirira kuba umusirikare wa RDF yatanze ibisobanuro by'ibinyoma bityo adakwiriye kwizerwa cyane ko atari umusirikare wa RDF. Mu butumwa Olivier Nduhungirehe yanyujije kuri X yagize ati igisirikare cya Congo cyerekanye uwiyita umusirikare w'ingabo z'u Rwanda RDF ariko utazi unity ye cyangwa komanda we udashobora kugaragaza nimero imuranga mu ngabo z'u Rwanda. Ambasaderi Nduhungirehe yavuze ko bitumvikana uburyo uyu musirikare yitiranya inkomoko ye dore ko avuga ko aturuka mu burengerazuba bw'u Rwanda muri lokalite ya Ngororero muri groupement ya Murenge muri teritwari ya Kazabi. Ikibazo hano ni uko ibyo bice by'imiyoborere biba muri RDC ariko bitaba mu Rwanda. Buri munyarwanda wese azi neza ko igihugu cyacu kigabanyijemo intara, uturere, imirenge, utugari n'imidugudu. Akarere ka Ngororero kagira imirenge 13 ariko nta n'umwe witwa Murenge cyangwa Kazabi. Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yibukije ko atari ubwa mbere leta ya Congo igaragaza amakuru y'ibihuha ku ngabo yiyitirira kuba iza RDF mu Rwanda. Byitwa ko baba bafatiwe ku rugamba nyamara ibi byose atari byo. Twibuke ko atari ubwa mbere ibi bigeragejwe na FRDC ku itariki ya 13 Gashyantare 2024. Umuvugizi wa FRDC Colonel Grigume Ndajike yerekanye Ndayambaje Abuba witwaga umusirikare wa RDF uturuka mu gace kitwa Kayonza bishingiye ku byavuzwe na Ndayambaje yambaye impuzangano nshya. Gusa uyu mugabo yari yerekanywe na mbere aho yari yafashwe yambaye imyenda isa nabi yacitse n'ibirenge bitigeze byambara inkweto za gisirikare. Nduhungirehe yavuze ko ibi byose byerekana ko nyuma yo gutsindwa ku rugamba FRDC yahisemo kwinjira mu ntambara yo ku mbuga nkoranyambaga. Ati bigaragara ko FRDC nyuma yo gutsindwa ku rugamba yahisemo kuba umuyoboro w'amakuru y'ibinyoma. Mu burengerazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo hatuye abaturage b'icyo gihugu ariko bavuga Ikinyarwanda ku buryo bidatangaje kuba haboneka abavuga Ikinyarwanda bakaniyitirira u Rwanda. Ngayo nguko aya niyo makuru Olivier rero Nduhungirehe yasobanuye agerageza gusobanura ko ibyo Congo iherutse gutangaza ku musirikare w'u Rwanda biyitirira ko yafatiwe
ku rugamba ari kurwana ku ruhande rwa M23 atari byo ahubwo ari ibihuha, ari amakuru y'ibinyoma gusa. FARDC ngo nyuma yo gutsindwa ku rugamba rero bikavugwa ko iri gukoresha inkoranyambaga kugira ngo ibeshyere u Rwanda cyangwa se ibagerekeho ibinyoma bidafatika ndetse bidafite umutwe n'ikibuno. Amakuru yacu rero reka tuyakomereze ku zindi nkuru zigenda zigaragara ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, aho iyi nkuru yatangajwe na Kigali Today ivuga ko Naomi yasabwe aranakobwa, ubukwe burakomeje. Ku itariki kuri iki cyumweru ya 29 Ukuboza 2024, umunsi nyirizina wari utegerejwe w'ibirori by'ubukwe bwa Miss Nishimwe Naomi. Mu masaha ya mu gitondo habaye umuhango wo gusaba no gukwa. Ku mu gicamunsi hakurikiraho umuhango wo gusezerana imbere y'Imana. Mu masaha y'umugoroba abatumiye bakiriwe n'abageni. Miss Nishimwe Naomi wambitswe ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda muri 2020 yasezeranye imbere y'amategeko na Michel Tesfaye ukomoka muri Ethiopia ku wa gatandatu tariki ya 27 Ukuboza. Miss Naomi yambitswe impeta y'urukundo na Michel Tesfaye tariki ya 2 Mutarama 2024, banahita batangaza itariki y'ubukwe bwabo bwabaye kuri iki cyumweru. Miss Jolie ni umwe mu batashye ubukwe bwa mugenzi we Nishimwe Naomi, amwifuriza kuzagira ibyishimo mu buzima bwe agiyemo. Mu butumwa yanyujije kuri X yavuze ko ari umunsi ukomeye kuri Miss Naomi na Michel. Ati ku meza y'icyubahiro kuri mama Naomi na ba nyina wabo na ba nyirasenge ba Naomi, uyu munsi ni pink na bundi buryo bwiza bwo kurangiza uyu mwaka uretse kwishima hamwe na barumuna bacu bato nkunda bidasanzwe kuri njye. Miss Mutesi Jolie yavuze ko uyu munsi umutima we wishimye kandi wuzuye umunezero kubera ubukwe bwa Miss Naomi na Michel. Ati mwifurije hamwe na Michel umunezero uhoraho, amahoro, ubuzima n'ubutunzi mu mubano wanyu, ndagukunda cyane. Nyuma y'umuhango gusaba no gukwa hakurikiyeho uwo gusezerana imbere y'Imana muri Women Foundation Ministries ku Kimihurura, mbere y'uko abatumiwe bajya kwakirirwa kuri Inare Arena i Rusororo. Ni ibirori byasusurukijwe n'abarimo itorero inayoberana na Nepa DJS, mu gihe umugeni yasohowe na Ruti Joel. Mu bari bambariye Miss Nishimwe Naomi harimo Miss Nshuti Muheto Divine ufite ikamba rya Miss Rwanda rya 2022. Basezeraniye imbere y'amategeko. Tuyakomereze ku gihe mu nkengero za Lebanon mu gace ko muri Israel, aho Hezbollah yahinduye amatongo, amafoto na video bikurikira. Manara ni agace kari mu majyaruguru ya Israel ku mupaka w'iki gihugu na Lebanon. Hari umudugudu wahindutse amatongo kubera ibitero byahagabwe n'umutwe wa Hezbollah. Hezbollah ni umutwe washinzwe muri 1982 nyuma yaho Israel yari iherutse kugaba ibitero muri Lebanon. Ufatwa nk'umutwe w'iterabwoba ndetse ugendana ku mahame y'idini ya Isilamu. Abawubarizwamo bawita ishyaka ry'Imana. Ako gace kari ku musozi wa Naftali n'uwa Galilaya, mu nkengero yako ni muri Lebanon.
abaturage baho abenshi barimutse bajya gutura ahandi kuko bari bamerewe nabi n'ibisasu byaraswaga iwabo ku munsi ku wundi. Ido Shiramu ni umwe mu miryango irenga 270 yari ituye mu Kibituzi ya Manara, ni ukuvuga mu mudugudu. Asobanura ko uwo mudugudu wubatswe mu 1943 mbere y'uko Isiraheli ibaho. Ati niho hambere hatujwe abantu hafi y'umupaka wa Lebanoni. Icyo gihe Lebanoni yari iri mu maboko y'Abafaransa. Urugendo rugera muri Manara runyura mu nzira ikikijwe n'ibiti. Iyo uganiriye n'abantu bo muri aka gace bakubwira ko byahashyizwe kugira ngo bikingire abanzi babo, ni ukuvuga abo muri Lebanoni ntibazajye babona imodoka zihagenda. 70% by'inzu zo muri Kibutuzi ya Manara zose zarasenyutse kubera ibisasu bya hato na hato biterwa n'umutwe wa Hezbollah muri Isiraheli. Idonishiremu ati harashwe ibisasu birenga 240 byatewe kuri iyi Kipituzi. Impuruza zahoraga zivuga hano nibura inshuro 2 cyangwa 3 ku munsi. Ntabwo ari nko mu majyepfo ya Isiraheli habayeho iminsi yo gutera Isiraheli hanyuma bakirukanwa. Isiraheli yanyujije muri Lebanoni Isiraheli yinjiye muri Lebanoni mu Ukwakira nibura umwaka intambara itangiye. Ndagira ngo mbibutse ko intambara itangiye mu majyepfo hano nta muntu wigeze arasa kuri Lebanoni. Nta kintu Isiraheli yatwaye abanyalebanoni. Hezbollah yahise itangira intambara yumva ko iri gufasha inshuti zayo muri Gaza, ariko nta kindi kibazo cyari cyarahabaye hano cyatuma batera. Byabaye umunsi umwe bikomeza gutyo, ni uko bimeze. Abari batuye muri aka gace bavuga ko umutwe wa Hezbollah utigeze ubaha agahenge na rimwe, ku buryo ibyo bakora byose uba ureba ukahagaba ibitero. Igiteye impungenge ni uko muri ako gace nta bwirinzi ingabo za Isiraheli zahashyize butangira ibisasu biraswa aho. Urama wa Ainebag yakuriye muri Manara, umuryango we wose niho wabaye. Asobanura ko mbere y'uko ibi bitero bigabwa muri aka gace ka Lebanon, iyo yabaga yicaye mu rugo rwe yashoboraga kumva umuyaga uhuha n'ikintu kiri mu rugo rw'umuturage wo muri Lebanoni kuko ari hafi cyane. Ati n'ubwoko bw'uburoso bw'amenyo umuntu akoresha barabubona. Iyo batubonye bahita batugabaho ibitero nta muruza wumvise. Bahita baturasa barakubona bakarasa. Nuko bimeze, nta n'ubwirinzi bw'ibisasu buri hano. Ni iyo mpamvu muri Kibiduzi nta bantu barimo. Uvuga ko kugira ngo abaturage bongere kugaruka muri uyu mudugudu bizasaba leta ya Isiraheli kubizeza ko Hezbollah itazongera kubagirira nabi, by'umwihariko n'Ubufaransa ihabwa bukaba bwarahagaze. Ati ntekereza ko dukeneye kwizezwa ko Hezbollah itsinzwe burundu. Icyo nababwira ni ukuri
tumeze nk'ingabo ikingira Isiraheli. Manara ni inkingi ya Isiraheli, ni inkingi yayo mu majyaruguru. Nta Manara nta Isiraheli, ariko mwese mukwiriye kumenya ko mu gihe Irani ikomeje mwese muri mu bibazo. Ibihugu byose by'isi biri mu bibazo. Igisirikare cya Isiraheli gisobanura ko urugamba kirimo ruzahagarara, ariko Hezbollah, Hamas, Abahuti n'indi mitwe ishaka kurimbura Isiraheli itazakibasha no kubitekereza. Major General David Baruchi ati Abahuti muri Yemeni batera ibisasu kuri twe. Tubona ibintu nk'ibyo biturutse muri Siriya na Irake, hanyuma ababiri inyuma ni Abanya-Irani, nibo babiri inyuma, bose bashyize hamwe abarasa Abarabu bose. Ntekereza ko Abanya-Irani biteguye kurwanya Isiraheli bifashishije Umwarabu wese. Abakurikiranye Trade News rero ngira ngo muri kubibona uburyo hagiye hahinduka amatongo. Inzu zo mu mudugudu wa Manara inyinshi zasenyutse, ibintu byose babihinduye umuyonga kubera ibitero bya Hezbollah. Abaturage bavuga ko mu byabo bajya gucumbika hirya no hino mu gihugu nyuma y'ibitero bya Hezbollah. Ulana Washibaga wakuriye muri Manara yavuze ko abageze mu zabukuru aribo bagizweho ingaruka n'ibi bitero. Kugira ngo murabona ko bahinduye ubutayu. Hariyo makuru aka kanya twe turimo tubagezaho agiye atandukanye ari kuvugwa hirya no hino, akaba ari inkuru dukesha igihe.com. Imitungo yose yari iri muri uyu mudugudu yahangirikiye cyane. Iyo uhageze ku musozi wubatsweho Manara uba ureba muri Lebanoni. Ni ibintu bibabaje rero kandi biteye agahinda. Ngira ngo muri kubibona uburyo ibisasu byagiye bihatobagura, byagiye bihasenyura, mbese mu yandi magambo hahindutse ubutayu busa.